siyazi ke indaba ezitha naboma abakhona la ukuthi nonyaka nje begwele intanga yamaphoko amalinga amafi intanga kaMofu sosenzane kaNyabela sabagcina 1962 ukuya ku1963 nokho ke nonyaka nje isicema sekhethu sithi ke sihlangane sigidinge ingoma yonyaka lo yeke nge 31 July kune event kwaMhlanga eSolomon Mahlangu Stadium kungenwa simahla isikubawa ke sichabene ukuthi asipheleleni sonke ngengikipa zeTS Galaxy abanawo mabhidi abaphelele ngawo nawo nevunulo phelela ngayo sokuhlangana khona ukudla zabe khona sihlele ukuyisa inkomo ezidlula ngale echumini yeke mhlamunye ofuna iskipa esifana nesamesi ngizokuba usiya lokuthi ke kanjengise njengayena nisibona ukuthi sibhaliwe ukuthi liduka 2022 iphoko ngesanonyaka lo mina ngibethe samasinya yeke ungaya ecompetition le competition bawe iticket le TS Galaxy isiko 2022 li 650 rands and then uzosithumela lona ngeWhatsApp kune pamphlet engiyiphetheko la ngiyacabanga ukuthi nasiqedako sizanipha wona kunenombolo zeWhatsApp imininingwana yonke ikhona khona la siyadumuza bakwethu siyathokoza isikhathi osinikele sona ngilokho kwaphela bekade sifuna ukuthi sithi bayethe bayethe ngoya bayethe siyathokoza buda kanjalo.